Ronald nagira ngu ripoti eyashoboire omwaka 2023-2024 yoreka ngu okushinya kw'abaana nikweyongyera kwerarikiriza ahabw'okushanga ngu obwahati omu kyaro kimwe biri aha bicweka 30 aharigana rero omu mwanya ogwa kyaka ya kabiri ahariyo empungi guri aha bicweka 45 na n'obutonyezi 5. Ogu nagira ngu abazaire bingi nibikiririza omu kweraguza ahamwe na n'oburogo ekyari kugira ngu nico kuretera abana kweyongera okuteganisibwa ekizibu eki. So when we look at the sub-counties like Kakawara, Town Council, Kakawara sub-county, Chiatega, Nkana, the numbers are over 1,000. They have those ones who are underweight the children, but again, they have those ones who are obese, the adults. So that one is a very big challenge. Okurugirira aha kuchondoza okwakozirwe aba Uganda Demographic Health Survey nikwereka ngu district ya Kyegegwa eine abaana abari kuteganisibwa okushinya ebicweka 40 n'obutonyezi 6 harigana wagerageranisa n'omubare gw'ihanga lyona ahuguri aha bicweka 26 aharigana. Ebicweka 10 na n'obutonyezi 3 harigana eby'abana bari kuzarwa nibazarwa batahikire ningashi binamani make omugomborora ezirimu Kakabara, Kyatega, Kazinga Town Council, Kyegegwa Town Council ahamwe na Nkananja. Ampumbunza Nadithi, original nutritionist hamwe na Sharon Narunkuma, development partner ashabire abebembezi ba district okufayo bakateka sente ezigenderire kureba ngo zahweraho ahakuhereza ebyokurya na mnonga ahabana abariko abashinyire okuteka hemishomo na nokushomesa abantu ahabikwatirana n'endya nungi na mnonga ahabazire abari konsya okugira ngo abana babo babasekura kurungi. Okuyonsa kuli buli wamu nyobo oli mu community nogamba mama tulina meeting olina okubeera ng'omutadde w'embeera erina okuyonsa. Ekisinga okubeera ekizibu mama abakola bebasinga okulaba ng'agenda kukola anonya kasente ng'alekawo boto oba ng'akola amata g'ente naye ng'akimanya alina amata g'ebbeere so twagala kujjawo eyo embeera esinga okutawanya bamama okuyonsa. Leero tutaddewo ruumu wano ey'okuyonsa ku district naye tetugenda kumaawo. Twagala buli ddwaliro buli abaana gye basoma n'abaana bayita mu kimanyi waliwo n'abaana abamu abazaala naye nga bakyali ku ssomero. Twagala ne ku masomero wabeerewo nga waliwo space. Kisoke John oli chairperson w'entebe ya 5 owa district ya Kyegegwa achobirwe ari kugira ngu nikimutangaza kuranga abana nibashinya ngu kandi obo district ya Kyegegwa eine ebyokurya bingi niko kuhiga abantu okufayo ahakurya emboga ahamwe na nokurya ebyokurya byona nourish balanced diet otiriho na nokureba ngo bayehara emihondano yo mu maka. Natekereza ebyokurya bitwine ibintu byona Kyegegwa mu region yona habwaki abantu gira abantu abagurumire right. Of course nagira kwetegereza ebyokurya no buturatubine nikyetagisa kumanya ntubirya tuta. Those gardens are good. You put greens, dodo, cabbage, there's this the nakati. Even when in your home, there's why you can put those small gardens to help balance the diet. Omushomo okwatirine na nebyokurya ahamwe na nebyo abantu bine kumanya gubire guriho na nebintu bitari bimwe na bimwe ebiri mu koreka ebintu ebyabantu bari gukora ahamwe na nebyokurya bindi ebiriho. Amakuru agagasha kwa Edwin Zakampa ahabwa Sky TV omuri Kyegegwa.